Бирок бул жерден эч кандай бир саясий жүйөнү, бул китептин коомчулукка таралышына тоскоол болуунун эч кандай бир жүйөсүн таба албайбыз. Бул китеп кыргыз элине сөзсүз жетиши керек болгон, кыргыз эли ар бир кыргыз уулу окуй турган, окурман окуй турган китеп болуп эсептелет. Буга биз тоскоолдуктун кереги жок, тескерисинче бул китепти колдоп окурмандарга, элге жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Бирок жетекчи сүрөй болбой эле китепти таратпоо жөнүндө Акматалиевге кат жазат. Каттын мазмуну мындай эле. Урматтуу Абдылдажан Амантурович, сиз жетектеген Тил жана Адабият институту кайра басып чыгарган 1948 жылы Саякбай Каралаев менен Сагынбай Орозбаковдун варианттары боюнча кара сөз түрүндө жазылган Зыяш Бектеновдун, Касымкул Нанаевдин Манас китебинде кээ бир дал келишпестиктер аныкталды. Ошондуктан түшүнбөстүктөр такталганга чейин китепти таратпаңыз. Манасты Каңкор деп жазыпсыңар. Бул туура эмес. Каңкордо эпост айтыла берет. Эл журт деген маанини гана түшүндүрөт ал. Бул китепти таратпа. Токтот. Саясий ката кетип чык. Эч ким билбесин. Экөөбүздүн ортобузда эле калсын. Бул жерде Түркистан башынан Кытайдын жери экен. Эски аты Наман деп жазыпсыңар. Биринчиден, ал китептин авторлору Бектенов менен Нанай. Экинчиден, фольклордордун табиятында айтыла берет. Үчүнчүдөн, Түркистан кеңири түшүнүк. Түркистан түрктөрдүн өлкөсү. Чыгыш Түркистан, Батыш Түркистан, Афган Түркистан, Иран Түркистан жана башкалар. Манасыңарда жазылып турат. Эртең күнү биздин жерде талашса эмне кылабыз? Бул болбогон кеп. Академиянын жетекчиси мен. Барына мен жооп берем. Эртең күнү менин кызматыма залал тиет, мага сөз тиет. Эмнеге жооп бересиң? Бул жерде эч кандай күнөө жок. Жок. Токтот. Тараткан китептериңди жыйнат. Мен сага эскертип атам. Сага жаман болуп калат. Манас үчүн жооп берүүгө даярмын. Эмне атып саласыңбы? Же асып саласыңбы? Бектенов, Нанай, Мусаев, сен предательсиңер. Сөзүңдү оздуктап сүйлө. Ал сөздү Манас айтты да. Эмне Манас да предательби? Баарыңар предательсиңер. Бир да эл улут өзүнүн чек арасын аныктаганда эпикалык чыгармаларды далил катары көрбөйт. Бул көркөм чыгарма болуп эсептелет. Эпикалык чыгармадагы жер суу аттарга жабылып, бүгүнкү күндө көрүшүп, айрым жетекчилер мага күнөө жабышкан эле. Абдылдажан Акматалиев Манасчылар жана Айтматов деген драма жазган. Академик Абдылдажан Акматалиевдин демилгеси жана жетекчилиги менен Манас эпосу орус, түрк, фин, хинди тилдерине которулуп чыгат. Ошондой эле Манас таануучулар Самар Мусаевдин, Раиса Кыдырбаеванын, Исеналы Абдылдаевдин, Кеңеш Кырбашевдин, Райкул Сарыпбековдун, Айнек Жайнакованын монографияларын, эл аралык конференциялардын материалдарын чыгарууга демөөрчү издеп, окурмандарга жеткирүүдө чоң салым кошот. Манасчылар деген илимий портреттик эмгекти орус, англис тилдерине котортуп, Пекин шаарынан чыгарат. Шанхайда өткөн эксподо Сагынбай Орозбаковдун варианты медаль менен сыйланат. Кыргызстандагы ЮНЕСКО уюму менен бирдикте Манас эпосунун 3 жылдыгы жана Сагынбай Орозбаковдун Манас эпосунун жазып алынганынын 100 жылдыгына карата ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилет. Ошону менен бирге Абдылдажан Акматалиев манасчылардын калыптанышы, алардын коомдогу орду, жаш манасчылар тууралуу тартылган Токтобек Үсенов тарткан Манасчылар документалдуу тасманын кеңешчиси болгон.
Rejissör Nazım Mеңдебайыров, драматург Жалил Садыковтың Манастың Улы Семетей драмасының негізінде қойған Төлгө спектаклінің башқы кеңесшісі Абдылдажан Акматалиев болған. Ал режиссерға Саякбай Каралаевтың вариантындағы Тайторыны чапқаны текстінен спектакльға қошу жөнінде кеңештерін берген. Bir ғана экземпляр бар, нұсқасы бар. Осыларда біз оларды жазап отырмыз да. Екісі Анын араб әрбірінде, өмінеке латын әрбірінде сақлары қалған тұғыл оқымалды өзі жазған оны. Өзі жазып кеткен 43-ші жылы. Анан бұлдағы латын әрбірінде Бақы Сазановты 80 ашық вариант бар. Анан манасшылар айтып ошолардан окуп, анан ошолардан айтып манасчы болот. Ошончо манасчы болот. Жеке кол жазмалар экен да, ошондон тийген көчүрүп коёт да. Анан биз ошондон тияққа көчүп, Союз учурунда пан-исламистик патриотик барды сызып сашкан да. Аны барып биз калыбына келтирип атабыз. Латын арабинде. Латын арабинде. Бул деле өзү жазганбы ошол убагында? Ошол убагында отурскалар өзүлөрү. 36-чы, 38-чи жылдарда баярысында жазып кылып тур болот, эшик дарбаза. Кач бети жалпак кең далы, балбандыгы башкача, баатырдыгы бир канча, ересен кан кийгизген ак күбөнү жамынды, арба курган чоң жолой, ак жолборстой чамынды, минген аты ач буудан, аркасы бийик зээри бас, 6 ай минсе ары бас, колу кыска бой узун, кутулган жолой мингени дейт. Манас деген көк китеп бар болчу, чоң. Ошол чоң китепти алып алып эле чоң ата чоң энесине окуп берчү. Ошондо эле Кудай Таалам ушу Манаска дитин койдуруп аткан окшойт да. Ошентип ошол Манасты ошо кенедей жашынан эле китебин сүйүп окуду. Bir жылдары Абдылдажан түш көрөт. Түшүндө Айкүл Манас деген жазуусу бар тегерек мөөр берип жаткан болот. Айтқан бір сөзім, ызыда барғыз құш, раз айтса құшойш, қадатуда сен жалғыз, қара башқа мен жалғыз, қысычой шығып құрдобы, жолда шығып тұрғобы, өзіңді өзің құрдобы, өзіңді өзің зұрдобы, ал сөзді айтып даудайып, ачқалықта шалайып, күлесекке қаусалды, азыр ызғыш жығылды, алба бетті жолуда, ызғычқа айтқан бір сөзі, ызыдаба ызғыч құш, раз айтсам мұшыш, қанатудан сен жалғыз, қара баштан мен жалғыз, қосыншы ызғыч құрдобы, жондан шығып тұрғобы, өзіңді өзің құрдобы, өзіңді өзің зордобы, ал сөзді айтып дағдайып, ачқалықтан шалайып, күлімсөкке қол салды, ошол құшқа оқ қалды, азыр ызғыч жығылды, алман беттің жолына, Андан кейіп бодайып, конақая конақтай, Манастың көңі тауыптай, Uygudan Manas oygonуп, оң жағына туғынып, Кабағы күндөй açılıp, Çoya oyun çakıyıp, Ақ боз бейден алдыйып, Ақ қойдоғы толтuyup, Тақты бейді болтuyup, Эми Манас кеп бастап, Қалайын кудап бастап, Ойгон түсін қалтыйбай, Жойды түсінді, Отуйгандай байысы, Жак сөз кийбей озуна, Жалды яс қалысты, Бейок құмда қозғоу, Деп бастады чай-мачай, Қой озу
çeçen acıvay, ben joyu oyunda sündü. Oşo gezde bir-iki, dörtte gözü caynadı, alekin sarıdan ozun durganda, dörtte senin omurgay, bet algamı turganda, oşoңду kamazban, erekeni dip, opoltodoy kalçanın, çoң karanın görgünde, oşo gezden alekin atandın gürün avepken şarkıldı muğavdan, kaynı görgün evedey kara yolda yazdan betemi kastırıp gülüp suyun.